Ay te answinik, te masmulanik te atele, yo tanuk la ish viernes, a la lunes to. Hijla las paste hunwinike, más ante atele, yan vuelta atel, yan vuelta, shi. Puro atelish. Las cotas na, ya lo atletik, lo anikbael, lubenon ta atel, shi te winike. Ya si abotas wellion diginame, hanish yan vuelta, puro hanish mais buhts e welli, chohbal te welli. Y basta mantis amaka, basta wayel te ya. Kala wayal, ochta wayich, manti ayon, chila hachel. Lia etishi, wayabak etal lahatishis kobla yun Dios. La kilte masha mulan te kusle hale, masha mulan te atele, hayun la. Kakushia wotan chis kobla. Ashan te katele shi. Masha mela wotan te awatele, yan machas ochtea. De nicha nabe shi. Masha mela wotan, te nicha nabe, te wina me snupun sugyau minik, has kanantaiba te nicha nabe, y te we lilte masha mulane, haya suwe hay winik ini chis kobla. Kahwal. Amon chahun oportunidad shi. Y kush yotan, wixit, waishnash ay. Ta Eclesiastés 9:10 y alte ya, spisil te vintia capaz, pasa so spisil a wip, como tas sobo hibal mach adik chamenik, te banti yashbahat, mayuk atel, mayuk bin aita chapanel, mayuk bin aita nael, sok mayuk ilotan ilte ya, chite Eclesiastés 9:10. Chica manti ayat, chica min ayawun, suka familia. Atehan, huno kawotan, ay bayawa yutzilal hay kusle halini, tawatel, tabanti ana, sot alale te kawune, te bin hayahwetike, jame abi te hitzkan hoyotan Dios, te aixbos kinal ta junk akal. Yanto vuelta.